Aner malaken yam biya kamal kanur online TV ke jan gwasame bana roi ne bana kelling roi bana ling gwasame Luaknkuoth mishro de da kareu jan bukono lingo kan kono reide en roi chame de jogono jin nyakana sen ko kien ki ko subscribe ko blari tin kono nonka an online TV bikan sha shupka jikapet man chalat gwasame te Luaknkuoth mishro de da mishal ke presbyterian church re wika ayod County Presbyterian Church roda dakreo duobdan dega roda je jen bukono kulinga ki ngum shoda lat mi dega roda ke jamo re wichin wini ka duobdan en shalat ke jam raja me lat ke je ke jen shang wal badek ke jen pai bangwan ka pai wala me ron kinada jin dang ru ngwan bukono shulinga go an duobdan deg Luaknkuoth dega roda je ano shala do nene rikti tuoka ne ka ron kina daru de jan dangro jene dani tuoga no bi Luaknkuoth ma dong daro da daak ka ayod County an Luaknkuoth mo re wicha ka ki Presbyterian Church of South Sudan re wiki juba jaro da daak kam pastor ki ramishal ke James Makweshol ram kel mi chewe ke bonen dodien kachi bono dodien gwasame chawe ke James chala James kwany roi ala James Makweshol kene James kwany roi kene ten county dong chilwa ko tikana da kiram muka kwijeme and duoba dana de roda keje charam dana la pastor James chol jek gen charwach ke media ne rewe ka ayod County and we need ala James chol jek awajena ayod County Commissioner no ala James chol jek ramadan and chi rodo watch kana wirishal ken James kwany roi shakula ladno rajame ramadan and la ayod County Commissioner jen chi rajame chi ladno cha tokala Presbyterian Church cha roda daak ka tok daga ma tok roda ne karon kina daro de jandangro jen gwade dane togotin and duoba dane toke je chala do Pastor David Lam chol wa shunga kel kana kwangre rewe kayut ka ken teken ka spele io wa ikene itlet kan politic wa ila deni la kana pal re Luaknkuoth ijen lokomoni ko teke din la pal dong boro den gongre Luaknkuoth ka spele io ko dobdana shalat keje awajen dobdana chi Luaknkuoth charoda daak je no wachu Luaknkuoth charoda cho daak no shi commissioner charaj mi chajalat kajen che pastor lam kana ne ko kendial che goron da kamat duno wa shilam chajalok shilam la no nene jeni shande rach kaya en ranyen ke je spele mayo korodian chande rach ke kume Brian ke spele mayo mi dong te ram rai ke brach ka ran spele mayo la de bilam chul wajen a secretary ka Northwest Jonglei State ka Presbyterian Church mone ko do brana chalat ke je gwasmo an daga ci togo iwai dong de rapport ke jan dong de Luaknkuoth de da ko do brana chalat ke je ke media ka radio tamazuch ke media nan ko ken eno shi Presbyterian Church roda da ka daga rode ke politic ka do brana chalat ke je an dung kot me weka kunyal che gorno de narien dak de ka ben gwakel nyok ka do brana de ka ben gwakel ke je daga me chatong ne ron kin daro jan dangro antem and Presbyterian Church re ka South Sudan chelongo da lakel chegrodian dak ek kui politika ko Luaknkuoth ma la dine la kana palten ka dong Luaknkuoth me chidi kana palten ka dong tene tere kuma ka ne te mote ka spele mayo la kuma rai ke sulp ke yadi kana kuma rai ke ne re ko kien an daga mo chatok no wala ka gwasidan wa jan duobadan en dak Presbyterian Church dak duno shikarodian dak ka konyal men gor ko de longo de na chonkel
mitega gwany mi chito ke politic or de kan gwini je ko tele politic ti dial ke nyen ka mishi kwar didi ti dong cha teke mishi ka gwech ka tada na shala je gwas me ka presbyterian church de kan duom ma de ko rodian mat ke je de kan nyoko magor kene ko kachangan jak ladien akel ko bika roi kot bika nang niam ko bran bakan tege be je ka do badan en da to ka je ajen shalinga no shi ayod county presbyterian church charoda daak ajen ler dan de yan ling an ka jan gwasame ka ta dan chan non ka je ka media mitem da dian be je larye dunon tam wa chicken da ngot kel o chigorian daak do badan chalat ka je lokano de ka roi kam ne kin na me agenda din ling ane biya ta kamal bye bye